Biag di tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti baro manan a drama, makablawan pa ni Wanda, dita Nambalan, Mayantok, Tarlac, kani Jesus sa Domingo dita Solano, Nueva Vizcaya. Kaya titayntay nga ro dendenggan, ti episode 386. Dito'y drama tayo. Biag di tao. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgatang nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi iti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man ni jamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadiagungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawin da mo ilakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mon. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agora ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyogan nakman amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mon, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko amaaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta-blessing manan da ito kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wan, anda ka di bunga dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yu mare. Ay na, agyaman ak mare. O, para Jessie, si Kamil Gayam. Umunag ka, Ni, andyan ito awit mo? Mangga, pare. Imbilin ni Marikatoy ka ni Bagat Kaw. Siya kung tinangyag ta madama ti luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay inji likod ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya, pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok, pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano, insardang muna ita bisyong, pare. Sagpaminsan lang, pare. Imbag man, tadi nakaungtan ni bakit mo. Saan nga gungat dahi dya? Ta kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Kan naadda abakag, igatang mi adagos iti talon, pare. Anya, di limawan tay saksakaam atalon mo. Ay, wala, pare. Katas ng palot dahi dya. Lalaki ka no to'y sikog ko, lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti sikog ko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Uwan nga rod Panagkunak, swerte ta dahi ta sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rin ta. Adon tinaipundar ta. Ay, uwan anya. Ay na, sapay la kong mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwan bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo Tapno na salon at tumat ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pay laang ni nanang dito'y balay. Tapno dakad kadwak no kasjing awang ka dito'y balay. Ay gat na say-saya at manan, bakit?
Anang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain kat amuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit tityan ko. Mabantayaw ni hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Amang ano, mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamot din. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang pat, Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak bakit. Ay boy, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray awan. Isubli na mo lakano no madamdama. Makay, ayo dahi tinga ubing, LV bakit. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot day ta. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mon ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap sa pulendan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod ti ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba man pay laeng. Taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pagkunamat. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Diyak maklo nakasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga min tinangin inawam Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasaya at ipa-check up ta. Kit sapay ko sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon dahi tang obing. Isumot lagayam ngagmamalasak. Kunak no swerte dahi tang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay kat kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun tanak me, Mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, addan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga rod bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kasla da mapupuuran bakit? Ala,
Tay insaang ko ije kusina. Nalipatak mo dyan lakay. Anda asok nga agtaw di kusina. Mauram sa mo ti balaytan. Ala, huwag nga agpaiso. Irar mo ni baby. Darasam, agkid daw kay titulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskolon ti asawak. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak idi sumagmamano ang kagawaan daan na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada. Ang kasjayan, tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din tasan adata tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, huwag nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanin balay mi. Kat anyat plano yu itani ngay, Mare. Ijay kami pala ang kabang-ibang abarangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Ay, apaya kasta tilangan ba kahit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pag-adalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. May sa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to eh. Ay katwanan Sa bagay, di tantun problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw ba kahit? Unay kamatan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo mutin idyan ti arak. Minalam kamatan nga agbartag. Di ka man kung diungar di ta kasi. Malaki din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyot na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan, ha? Anya? Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawatan iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Daytang amin kat. Tadi mo inan nadandag iti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Adong agpaiso na ipundarta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ilakom aminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Umanaw ka dito sangog. Tamang anya ti maramid ko king ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pag-adalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan busbusan nyo tada kami ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magari ka. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pari Jess da kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak ta ngayon ang punda mo na ito. Wen, kit kitaam
nagadutin nakaukor a medalya iti tenged na. Kat saan la dayta? At dada pa iti sa bali a pagilyan. Anya? Ne. Kasano nakadanon day jay? Lakay, jakla pag-arup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yan tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing amin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pag-adalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wan nga rod lakay. Asino nga iti mangipagarup? Agapo kankwana kat napadakil ta pa yan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Da kayo magaya, mare. Maalao mo kayo, ah. Nalaumay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo, mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kin ni James nga anak tayo da ito'y, mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti Biagyo, gapo iti anak mi, mare. Pare. E dinto tada kami. Mamimpinsan na, naikisap ti pagbiagan mi, gapo iti sugal. Ha? Mare. Imay kami, sublian min ti anak mi kada kayo. Anya? Wan, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bidut mi. Ti panangipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamaray? Kasuratan la dayta. Saan nagnay ti attorney, mare? Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak? Nakasaritak ni James. Di na kayat ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kayat ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siyak, awan problema ta anak daket nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kaasimat no, pwersaan ta nga alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawid tan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wan, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaon dan ti anak ta. Hala, hostos. Di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. May ruwam tan tumatlaang nga awanan ni ti puder ta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kayo ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamatan ta ti oras ka ti. Ay sus, nagkurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano masabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpari ta. Wan nga rod bakit? Awan mangipagaro pa kasto iti pagbanagan da.
Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Ala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da. Tanagindandamot da na pimusay. Awan na pinta sa pagtungpalam no panaging bubukod ti adda iti kaunggam. Alaga gayem di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.